Emyaka mukaaga ehingwire bwanyuma ya Fort Portal okutungurwa kuza aha rurengo rwa City hakabaho amasiko ngu entunguuka zitari zimwe na zimwe niziija kuhikibwa abantu omu kyanga eki. Amasiko ago gakiriho n'obuharabe hariho ebintu ebitakakozirwe. Cities zinu zikatandika bokuba zaali ziri mu kiragiro kihanga ekibakweta the 2040 vision and zatandika as strategic cities. Fort Portal bageta orubuga rw'ebyoburambuzi, Fort Portal tourism city. Hatwatandikire of course twali municipality kuyatandika ekimwe kikozerweho kiri mu bakozi ba government. Reverend Kintu Wire Muhanga, meya w'okubanza bwanyuma ya Fort Portal okuhinduka orurembo orw'ebyoburambuzi nagira ngu government ebijukire yabaha abakozi barikumara okutambuza emirimo ya gavumenti n'obundi buheereza. Ekyenguudo abo twali tuli municipality of course twali ntukora obuguudo ntuteekamu obumaramu bwaitu betatu twizire mu rubuga orw'ebyoburambuzi. President atwijukire enguudo zino ziraba zitakakozerwe atwaire 32.5 kilometer eza kolasi kandi zino zigenda kukora Ministry of Works. So kino kimanyisa ngu turatandika kukora enguudo zino buli kaguudo kaitu koona akanyakwine maramu mu rubuga rwitu rwa Fort Portal nikijja kuba kali mu kolasi kandi nitwijja kwanguhirwaho mu byendu bata. Meya Muhanga nagira ngu n'obu gavumenti ebakorire zimwe aha ntunguuka hariho ebitakakozirwe kandi ebiri eby'omugasho muhango ahabw'entunguuka y'ekyanga hamwe n'abatuura. Tukatandika nko orubuga rw'ebyoburambuzi baitu na hati kubaza n'abakuturora obw'okwijja okarora on ground hanyuma y'emyaka mukaaga ekikooto muno tikikakozerwe tukagoboreire muno nk'okisemeriire habwokuba mbaire nimbaza na minisita waitu wa tourism nagamba kutwolekako ngu tuli rubuga rw'ebyoburambuzi akire batwikirize nka Uganda Tourism Board ije mu Fort Portal hano nohikarege etungeho omwanya mostly abantu nibasobora kwikiriza ngu ati urubuga rw'ebyoburambuzi rwatandika. Orurembo Fort Portal niruturwamu abantu emitwaro 13 kashanju 549 kandi aba bari muri za divisions ibiri eya Central hamwe na North emiruka 25 hamwe n'ebyaro 196. Abokuba ekyokurora mu bibuga twine orutaro rwa Kasasiro garbage management kuli mu district kintu kiriyo budget yetu ya city nka 60% yono negenda mu Kasasiro. Tutwine kiragiro ekikukonyera kurora ebibuga twaye managingira Kasasiro yeitu nosanga tukozeseze sente nyingi muno ezakubere mukore enguudo zakubere mukwakya tawuni ezakubere mukusingora mu biyonjo twitekera kora Kasasiro zikaba political cities zitabe cities zenyine zinyakuri aho kagamente kabine plan ya cities kuba nstandika mu 2040 bit cities zatandika umwaka mu musanze 2020 nabweke nko kuzabere political zikaguma no busiro tizine kiragiro ekizikora nka cities. Enguuto mbi ni kimwe ha buremezi oburi kuteganisa orurembo oru ekireetire abebembezi baza kutiiza omuri za districts ezibari hihi. The road equipments ntukyatiiza mu district ate bogenda district okasanga nabo bali busy ekumanyisa enguudo musite omwaka gw'ebinsimbi nibusobora kumalira guhweire tutaine ruguudo tukozere obusente twakubaire ntukozesa hanguudo zaitu tubutekera kupangisa ebyoma bino bikwijja bikakora enguudo. Hariho abatuura abari kugira ngu orurembo rwa Fort Portal rubasa kuba rwabahirwa mu bigambo eki nibakihirira aha buheereza okuba butari kumara tunga ibara rya tourism city baitu nambe tukubaliza ngu city enu nkizoka bikaba mu bigambo agwa kubanza ngu ekiragire kitu kyakoramu nka city kyakoramu local government act enkuru eya municipalities
abokuba norora budget ya Fort Portal Tourism City na budget ya Kabere municipality haihi byona mbingana Cha yonke ya site ya kurasa hino. Tini ya kial mu structure ya municipalities. Tino code yon. Division zetu zina code yon. Bete municipalities zina code ya besente zabu bali autonomous nzigera kimu Kampala directing ka account zabu. Bete zetu Matabaraka district. Nito tutunga sente ntobaganirizawa. District ne tunga sente. Fort Portal Tourism City ne tunga sente. Debaganirizawa Central Division, debaganirizawa North Division. So ngimaisa ekiragiro kikabaire kiriya. Fort Portal eina obutare bubiri oburumwa Kampanga hamwe na Kabondire konka abashubuzi nibagira ngo barabe bariyo nibakora enaku nebonka bwonka obaramba gafora amaduka abantu bagira bagafora amaduka bakoye ekikuru ni ndora Fort Portal yetu bakagifora site nuwo omuntu kakubaba mwingi mu kikaro na abantu bakora netukora kandi batukeze n'emisoro ninyendo omuntu bamulengo omusoro kurora business yo nkokwe ninkozese kono yange customer kiro nimubaine kiro timubaine abantu bakyakora masoke cyongo no jorwara bajama kulenga license ya mtwali 15 17 all ha revenue bonga tubakufaho nibafaka entukimu nibetaga sente obo kuba nogenda nibakushasuza singi bitano bitane bakushasuza ebi bisemere kuba nibikora hanyigi ezenyine ezokuba no nyigi ezokuba no tahamu hati obo kuba no tahamu orwigi rulikitweka zona zigakora zahwaho deni obo kuba nogenda kora omulimo gwawo gukutuwire buli muntu wena nabakutunulire ito baragera kiki abantu bampanga tulikiki omubyamagara abantu okusyana hati nibachehonora amaziga ahabwa amarwarro obutabasyaho obuhereza burukumara eddagala terimala kino tukikiriza kana lingenzeke buyinga n'omulwadde nanfaako ng'eddagala eryetaagisa twali tuyina kulituma Kampala omulwadde amaze kukyanda ennaku 3 eddagala tewaliwo abasawo kujja okutuuka ku bulwadde ng'eddagala lyetaaga dijjawa baba bagenda okugula eddagala mu pharmacy Kampala omulwadde n'akutuka ojja kwesanga woodi emu nze nali tuteka omukazi okuzaala ebuyinga ne woodi emu bweti ey'abasikazi abazaala ng'erimu abakazi abaagala okuzaala bali mu budde obwo kumpi abakazi 10 naye nga bonna batendikibwa omukazi omunnansi kati ovaayo otya ogambe nti ebuyinga tebalina saavisi eddwaliro lyonna woodi yonna ng'erimu omukazi ogwo omuzaalisa orurembo orwa Fort Portal omu districti eya Kabarore harimu ebyoburambuzi ebirimu amabeere aga Nyinamwiru, enshozi eza Rwenzori, ebitagata hamwe n'ebindi bingi kwonka abantu nibagira ngu tubakareebera omugasho ogw'ebyoburambuzi ebi. Kize Tourism City abaki Ministry ya Tourism ikara Kampala nakaize ebyo musite nambere Tourism City honyine ye kiretereze ngo nabakozi aba abakora ebya tourism babe mu town yegiyo nyine nambere city. Amakuru aga gashakwa Jonathan Tsingwire ahabwa gacenjiri.